Şangran. Kaçkan ay buldu nurların dolur dün buldu darı kaçkan ay buldu aylanan tola dün buldu hey yok buldum yük buldum şirinim canım çok buldum bir bölümünde tartı olgan çılayacak can buldum ot buldum yük buldum şirinim canım çok buldum bir bölümünde tartı olgan çılayacak can buldum yeter o ne demişinize doğurmasın hiç kaçan Tebrikler bana ben soğukluğu ağlayman bana bakmamızdır çok da çok gözüdür durmuşta şair sattı yürgülökçü ardayım nurların çaçkan ay buldu gözüme canım kul buldu hey ot buldum yük buldum şirinim canım çok buldum bir bölümünde tartı algan çırayına жақын can buldum ot buldum yük buldum şirinim canım çok buldum bir bölümünde tartı algan çırayına жақын can buldum hak barakale oğrunuzlar бар болуңуздар аман есен болуңуздар мен Талас обласының Мұрас районунан Қайынды айылынан болом кыскача айта кетсем Қайынды менин айылым Токою бар тоосу бар Манаста баса айтылган Қайынды деген эчкири соосу бар Hareket edelisizler, hürmetli ağayın çıkanlar. Annemese olan tavuz bizden 85'ler özgüçü talantlı adamlar. Anlatmanızlar, Gül'dün ökülü. Maksat mısın ol çağlarmayın hareketi. Өткөтейін. Ассаламу алейкум. Достор, теңкіштер қандайсыңар? Барыңызға ынтымақ, сый, урмат ортодо. Алыстан келген қонақтар. Достор 85. Сіздер үшін кейкі шығарма. Гөл мақтан, гөл. Гөл. Түп. Аваңар болым. Море, шли облака на юг, пальмы над головою, били как в раю. Женщина без остатка, женщина для любви, таяла словно в руках моих. Мантя, где же ты, где? Волны ласкают усталые скалы. Мантя, где же ты, где? Только брызги на воде. Реки парень, женщина без мужчин, пахла как орхидея, пела вдвоем ночи. И в темноте сказал я, завтра я улечу, чтобы понять, как я тебя хочу. Мантя, где же ты, где? Волны ласкают усталые скалы. Мантя, где же ты, где? Только брызги на воде.
Dostlar, bizi sağdan oturlar, sağdan. Sizin nazarınızda Oş'un öbürü Özgür'ün mırzası Almaz mırzaga kol çalan olsun. Aruzatlı degенlerді анап қояйық. Байрамда байрам болады. Madaniyatқадағы көңіл тұрған шағы, андықтан таластың мұрзасы баштап берді. Албетте мұны шу Өзгөннің мұрзасы ұлантты. Андықтан келіздер, шаңды қол чалымен үш жерге Нарынның ұлы Қошқордың ұлыны Аділет мұрзаға бар келді. Assalamu alaikum dostlar. Жеті туғаннан 1985. Айылғаға. Eski dammen turat ıştağında Ebaqtan esi жоқ деп buz bağılar Köbü bir tuğan bolom ben silerge Tümülüp tez meğerden söz bağılar
Batken varız mı? Albatta almazmasa da tozuğunuzlar endimese. Assalamu alaykum. Жалпы 85'ler özü ушундай жакшынакай жышаанды уюштурган чүй облустук 85'лердин бардыгына ыраазычылык айтабыз. Төмөндөгү чыгарма Кыргызстан деген ыр болсун. Бирөө жашайт бакыт издеп турмуштан, бирөө жашайт байлык тилеп жылдыздан. Башкаларды билбейм, бирок менин бакытым да, байлыгым да Кыргызстан. Калбас Кыргызстан келсин. Şandırıp kayıp oturalım oturan çıkanlar. Kadar geçen ırtımağıdayım bekem. Alatol beşigim başımı tazimedim. Keremet aymağım çevirip dursun bayrağım. Bulağında şarım bulguday sayrağım. Kırgızstanım, Kırgızstanım. Bilemem bir özünde ırıspağım, özünsüz ak bayrağım. Kırgızstanım, Kırgızstanım. Gerek bir özünü arnayıp canım ayamay tamşı kanım. Yekenim ederim, ıyıksın anı sezemin. Tübönük saktayız, düşürmöy büyük jelgin. Barımız bu topta, bakımdı sezmey tursak da. Kelip birimiz gelecek urbaka. Kırgızstanım, Kırgızstanım. Bilemem bir özünde ıspağım, özümsüz ak baytanım. Kırgızstanım, Kırgızstanım. Gerek bir özümü arlayım canım ayamay tamçı kanım. Batken! Oş! Cevablar! Tavas! Narın! Çüy! Isıkkı! Kırgızstan! Benim bunday tuyam uçan bir oğlum vardığı oğlum çok Kırgızstanım, Kırgızstanım. Bilemem bir özünde ıspağım, özümsüz ak baytanım. Kırgızstanım, Kırgızstanım. Gerek bir özümü arlayım canım ayamaytan çıkanım. Benim altın uyan Kırgızstanım. Kırgızstan, yaşa Kırgızstan. Rahmat. Hareketi kol çağlar olsun. Batkenden almazımız oldu. Anlamese bizde talantlar görüyoruz. Maksatımızda kol çağlar olsun. Doldurturuz. Kudaydan arkan bağdaydan. Dost degen sende dost bulup
degen sendey dost bolup Жылдыздан була жылашып Адамга барып куш болуп Өйдө төмөндө Дос деген сендей дос болот Дос деген сендей дос болот Бара көпө жок болчу бөгүн достум Барыбыз бары калат экен достум Кааларым сага ден соолугуң болсун Мазмуну ушундай бул достум Бара көпө жок болчу бөгүн достум Барыбыз бары калат экен достум Кааларым сага ден соолугуң болсун Мазмуну ушундай бул достум Эстафетаны Жалал-Абадтын базар коргонунан Урмат мырза колчолор болсун баркети. Assalamu alaikum. 85'te varsınlarmı? Bir tuhanıktan mühürlerle şunu. Panagram olsam, Mırza berip koyup ruhsat ettiniz ha? Жалал-Абадтын 85'lerinden salam. Okşaşa da 85'lerge. Söyleng meni canlıp, suyundum ağarınap, yüreğim başka deli, azgırıp aldın arbap, yüreğim kızım, Dağlarda yolu salıp, ketkin belgisiz şeyler, yalabay kaldım aylar, özümsüz günde körüp, kalganda kıldın gayra, suyu otu canbay temi, menden sen tappaysın payda. Ha güydüm, özümdü nege süydüm, harbalız narhaka, havlanıp öldürdüm, çırmalıp kaldım degen, çın suyum жалган болду ay. Ha güydüm, özümdü nege süydüm, harbalıp mahabatka, havlanıp gökte sürdüm, tutuldum tüdüp büttüm, özümden tüdüp büttüm ay. Koyulum barı bayga, koyulup çoçun cayga, izindi katıp alıp, izlemeye ayla, süzülgün taqdırdağı, suyumdan emne paydamay. Sazınge jağan oylor, sebelep mayda, sevdiğin sözler kayda, sen benim suyum degen, sevdiğin sözler kayda, çınlıktan çıkıp alıp, çok olgun kelbegin kayra. Ha güydüm, özümdü nege süydüm, adalız mahabatta, kaldanıp gökte dürdüm, çırpalım kalın nege, çın suyum жалган болдum ay. Baba, 85, kütür bolaysınız. Kilis sorunları. Aldanıp gökte sürdüm, öpüldüm tüdüp büttüm, özümden tüdüp büttüm ay. Hırtılağı sularım olsun, iki düğüne baktım olaydı dostlar. 85 şerimesi, dağdan kullanırsın. Güydüm, özümdü nege süydüm, harbalız mahabatka, aldanıp gökte dürdüm, çatmalıp kalkın degen, çın suyum жалган болдum ay. Her güydüm, özümdü nege süydüm, harbalıp mahabatka, aldanıp gökte dürdüm, ot oldum tüdüp büttüm, özümden tüdüp büttüm ay. Çok rahmat, 85, yaşasın 85! Ay bana geldi.
Kol çalar olsun, hurmatlı agayın tuğanlar, жалпы 85'ler. Keyinki çıkarma sizlerden nazarınızlarga albatta uşu 85'lerden kimin okugan. Andıktan bardыңыздар. Alakandарды çapkanga, telefonlardı tartkanга dayardayız. Bulur uşul 2023 yılı bir gana Kırgızstanda emas, Özbekistanda, Kazakstanda, даже Tajikistanda buna şu ornalatkan, çölkemde ornalan, Oş Oblast'tan Lutfilla Murza'nın kol çalına çakırı var geldi. Safarda özümü bırakamam. Sağışkan çürüttüm çiğcası. Coşup geldiğimi bırakamam. Assalamu aleykum kızlar ballar. Amansızdı altınlar asıl canlar. 10 yıl boyu bir gol bir geç bölüm. Varsın ördüğün sarından klaslaşlar. Barakada bol şovlar olsun. Safa kızanlar olaylı anırsa sizlerin nazarlığa böldüm adıran Aksu'nun kolunu Aybek kızanı hoş olmaz var geldi. Böldükler varsınlar mı?
тұрғандар. Албетте қол çalmasın. Uyuşturucu тобы даярданған шақты ар бір дубандың өкілдері чақы шығып беріңіздер. Ар бір дубандың өкілдері шығып беріңіздер. Әндімесе ұшыл жерге таласынатынан Көлбай мырзаны қол çalуға шақырады. Келіңіздер. Жеті дуан өкілдері лесенсаға шығып беріңіздер. Жеті дуан өкілдері Көлбай мырзаны шақырады. Kölbay Mırzaga bir şamlı kol çalıp koyunuzlar. 85'ler varmız mı? Çok rahmat gelizlerime bardınızlar жоғары жаққа трибунаға орындықтардан орнатыңыздар. Birazdan soң мына ошо ийгиликке жетишкен командалардын мына сыйлыктарын тапшыруу аземин отурат. Келиңиздер бардыңыздар орындықтардан орнатыңыздар. Келиңиздер урматтуу агайдыгандар, албетте мына ошол бираздан соң жеңүүчүлөрдүн сыйлыктарын тапшыруу үчүн ушул жерге бүгүнкү уюштуруу тобунун тактап айтканда Ысыкөл областынын Кереметтүү көлдүн дубанынын 5 районунун жана 2 шаардын эң мыкты амирсаттарын чакыралы келбеңиздер. Төп району, Аксуу району, Жетигүз району, Том району, Ысыкөл району, Каракол шаары, Балыкчы шаары келбеңиздер. Амирсаттар бар экен. Албетте мына ушул 1985-жылда туулган мына ушул мырзалардын Ысыкөл дубанынын албетте төрагасы Жакибаев Максат мырза, Карат мырза кол чалып берди. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Классташтар, теңдештер. Мына көптөн берги күткөн жыйыныбыздагы мына соңуна келди. Эң негизгиси бардык дубандан классташтар, теңдештер аман эсен келишти. Ушул бүгүнкү өткөн ынтымак, достук, биримдик жыйыныбызды жыйынтыктоо аземине азыр как раз бул бүт оюн спорт оюндарынын баары аягына чыгып жетти. Азем сыйлоо аземи турат. Ошол сыйлоо аземи менен жакшылап көңүл буруп, тынчтанып жакшы отуруп берели жигиттер. Биза ошо Ысыкөл областынан кеткен кемчиликтер болсо, кандайдыр бир каталар болсо, кечирим сурайбыз алдын ала. Ошо эң негизгиси бөөдө урсуктан тышкары кылып Аллахтын жакшы оюндун баары, травмасы жок, кырсыктар жок, жакшы өттү. Негизгиси ошо эң негизги максатыбыз. Буюрсам азыр бул награждение башталат. Ушу награжденияга тынчтанып отуруп бериңиздер. Келиңиздер урматтуу жалпы мырзалар, андемесе назарыңыздарга ылдыйдан баштайлы гира көтөрүү боюнча
32 kilogram geleni götürünce 3. orundu bağındırıp Kurban Aliyev Kuvat Batkenden 41 yol götürünce 3. orunu kol çalanına var geldi. kilogramdı 50 yolu götürgen boyunca Çüydün ökülü Kutay Nazarov Mayranbek var geldi. Şanaşanda ile 32 kilogramdı 60 yolu götürgen Talastın balbanı Doğulbekov Mirseyit Kukolçalar. kilogram boyunca birinci orunda 60 yol götürgen Talastın balbanı Mirseyit Doğulbekov kol çalım Osman geldi. Sürekli şu kayos var geldi. Kolçalar olsun, seyirciler kutlu olsun, akırkısı olsun. Hürmetli dostlar, hanımese keyinki sıylık turnike tartılı boyunca 3. orundu bağındırgan Narındınlıktı balbanı Tabaldiyev Maksat Mırzanı kolçalarına çakıralım. İkinci orundu bağındırgan Jalavat'ın mıktısı Botobayev Hakim Mırzanı çakıralım. Birinci orundu bağındırgan Isıköl'ün bulunu Kilgenbayev Aybek para geldi. Maksat Narından, ikinci orun Botabayev Hakim Jalavat'tan, birinci orun Kelgenbayev Aybek Isıköl var geldi. Şahır Kolçatır Ozar geldi. Birinci orun bağındırgan Kelgenbayev Aybek var geldi. Üçüncü orun Tabaldiyev Maksat varsız mı? Orduna gelip ol koysanızlar mümkün olsa. Tabaldiyev Maksat'tan da kol çavalarına gezin. Assalamu alaikum. Jaatı boyunca 3. orundu bağındırgan Sarözü Çüydün Çigiti Mırsaliyev Alişer Gelbergen. Jaatıdagı 2. orundu bağındırgan Isıköl'dün kolunu Omurbekov Marat Mırza Gelbergen. Oşondoyla 1. orundu bağındırgan Narın oblasının ökülü Moldobayev Talat Mırza geldi.
Келбесе bir кайрылуу. Мындан кийинки чакырылган номинациянын ээлери сахнанын күн батыш тарабына келип бериңиздерчи. Ошак турган болду. Стольный теннис боюнча 3-чү орунду багындырган Ош областынын өкүлү Эркешев Алибек мырза. Экинчи орунду багындырган үчүн Жалал-Абад областынын өкүлү Усенов Данияр мырза. Ошондой эле биринчи орунду багындырган үчүн Баткен областынын өкүлү Матежиев Медетбек келип бериңиздер. Болушалар болсын келді. Алда баштап тұрабыз. Keyinki nominatsiyalarga 3-cü orundu elegen üçün estafetadan Isıkköl Oblası'nın tömöndögü jigitleri çıkıp bersеңиздер. Ыдырысов Farhat, Булатов Адилет, Көчөрбаев Бактияр, Акматов Айбек. Ататылған 85-жылғы ер-азамат мырзалар, Ысыккөл обласы, çıkıp бериңиздер. Estafeta Çurko'da ikinci orundu algan Talas Oblası'nın jigitleri Balıbayev Mars, Sanaraşev Murat, Gümüşbekov Canibek, Kaçkınov Nurlan jigitleri çıkıp bersеңиздер. Estafetada birinci orundu bagındırgan Sarıözün Çiğ Oblası'nın jigitleri Kencebayev Ulan, Karmanbayev Salamat, Dıykanov Erkinbek, Sultanbekov Kuanычbek atlı yazılarında çıkıp bersеңиздер.
жаштардын өкүлдөрү сиздерге чоң рахмат, эми бара берсеңиздер болот. Bolşalar bolsun. Анда эмесе келиңиздер. Кол күрөш боюнча 70 салмактагы 3-чү орунду алган Турдук Кочоев Максат Ысыккөл обласы. 70 салмакта 2-чү орунду алган үчүн Ысыккөл областан Шадыбаев Аскат мырза. 1-чи орунду багындырган үчүн Нарын обласынан балбаныбыз Кыдыралиев Кынат мырза. 70 кг салмакта. Келдиңиздер. Bolşalar bolsun. Кийинки 80 килограммдык салмактагы 3-чү орунду багындырган үчүн Баткен обласынын кол күрөш боюнча балбаны Осмонов Солубек мырза. Жана ошондой эле 2-чи орунду алган үчүн Ысыккөл обласынын балбаны Бейшекеев Мирбек мырза. Ошондой эле 80 килограммдык салмакта 1-чи орунду багындыргандык үчүн кол күрөш оюну боюнча Ош облусунун өкүлү Калдыбаев Талат мырза келип берсеңиздер. Кол чабуулайт. Bolşa boşlatır zamanlar ötüründe 1-ci orundu bagındırgandırga. Тяжело вестерге жетип калдык, Колча колдоп турмакчыбыз. 90 килограммдык салмакта кол күрөш боюнча 3-чү орунду алган үчүн Чүй обласынын Орозбеков Азамат мырза. Ушул эле салмактагы 2-чи орунду багындырган Талас обласынын жигити Күлүшбеков Бектемир мырза. 1-чи орунду багындырган Ысыккөл обласынын эр азаматы Ибраев Байрамбек мырза келип берсеңиздер. 90 килограммдык салмактагы кол күрөш боюнча. Анда эмесе абсолют 3-чү орунду алгандык үчүн Ош обласынын балбаны Айдаралиев Эрнес мырза. Абсолютта 2-чи орунду багындырган үчүн Чүй обласынын балбаны Аманов Эржан мырза. Абсолют кол күрөштө
birinci orundu bağındırgan üçün Naren Oblası'nın balbanı Kıdır Aliyev Kanak Mırza getirseňizler. Gelingizler. Buga çeyinki algan baygelerinizler kut bolsun. Kırgız күрөш 70 kilogramda 3. orundu bağındırgan üçün Batken Oblası'nın balbanı Kalmatov Melisbek. Kırgız күрөштө 70 kilogramlık salmakta 2. orundu bağındırgan üçün Talas Oblası'nın balbanı Sultan Muratov Timur. Kırgız күрөштө 70 kilogramdan 1. orundu bağındırgan üçün Jalalabad Oblası'nın balbanı Kaşekbayev Seydalı bize getirseňizler. Balonlarni qo'l chayqashda hurmatli o'tirganlar. Kırgız күрөш boyunca 80 kilogramda 3. orundu bağındırgan üçün Jalalabad Oblası'nın balbanı Saburbekov Talpınbek Mırza. Uşul ele salmakta 2. orundu bağındırgan üçün Teteyev Ernest Mırza Sultan Oblası. Uşul ele salmakta 80 kilogramda Kırgız күрөш boyunca 1. orundu bağındırgan Talas Oblası'nın balbanı Kaçkanatov Nazarkul Mırza getirseňizler. Kırgız күрөш boyunca 90 kilogramda 3. orundu bağındırgan Jalalabad Oblası'nın balbanı Ümit Aliyev Urmatbek Mırza. 90 kilogramlık salmakta 2. orundu bağındırgan üçün Batken Oblası'ndan gelgen balban Ermatov Turatbek Mırza. Yana şonda öyle 90 kilogramda Katudaya'dan gelgen Talas Oblası'ndan gelgen 1. orundu bağındırgan Mamatay Mirbek Mırza getirseňizler.
кийинки кыргыз күрөш боюнча 90+ килограммдан жогорукулар болгондо 3-орунду багындырган үчүн Нарын областынын балбаны Үмөтов Ринат мырза. 90+ салмактагы 2-орунду багындырган үчүн Ош областынын балбаны Токтобаев Байрамбек мырза. 90+ салмактагы 1-орунду багындырган үчүн дагы эле Талас областынын балбаны Назаралиев Улан мырза келтирди. Келиңиздер анда эмесе командный оюндар өтөлү. Кыргыздын да бир мыкты спорттун түрү аркан тартыш боюнча 3-орунду багындырган Нарын областынан келген балбандар командаңыздар менен жүрсөңүздөр. Арка тартыштан 2-орунду багындырган үчүн Талас областынан келген балбандар чыгып берсеңиздер. To'g'rim bo'ylab qarasam, suqdan deb ko'zi qaratgan, alысtan kelgen odamlar ketkisingga keldi ay Talasdan. Alıstan gelgen adamlar ketkisingga keldi ay Talasdan. Bir nurun sepkince Arkan tartıştan 100 kilogramdan kem emes kelgen balbanlar Sarıözen Çiğ oblası 1-orun.
oyunu nominatsiyasında esep çoktu taktaba tuşuğa geldik. Şahmat oyunu boyunca 3. orundu bagındırgan Abdülmanapov Kalıgul Talas oblası. Şahmat oyunu boyunca 2. orundu bagındırgan Momukeyev Kanat Oş oblası. Şahmat oyunu boyunca 1. orundu bagındırgan Narın oblasından gelgen Kıyın Şahmatov Kıdır Aliyev Tağlay Mırza gelmesinizdir. Üçüncü orundu eylegen üçün Jalalabad 2 komandası çakırlar. Komandanızlara ben gelmerinizdir. Voleybol oyunu boyunca 2. orundu bagındırgan üçün Jalalabad 1 komandası çakırırlar. Jalalabad 1 komandasına koşarlar. Voleybol oyununda 1. orundu bagındırgan üçün Oş oblast komandası çakılmakçı. Oş oblastına bir katı kontaklar oldu. Birinci orun kupa koyan Oşka
komandası sizlere de kol çalar olsun. Kimdir dalaşma o canım bulur canılsa saklasın soğuk gözlerden sana boştur ciğerimde sevgilim olursun çocuğu batırımdı saklasın soğuk gözlerden Anda bese gelingizler. Özgöçülönüp oyun bulgun. Plajdık futboldu. 3-cü orundu bağıtırgan üçün. Çiğ Oblastık komandası gelip versengizler. Çiğ Oblası. Kol çalar beni Çiğ Oblası kızımız. Plajdık futbol boyunca 3-cü orun Toğuluk Fazil jeteklegen komanda. Futboldur. Plajdık futbol boyunca Çiğ Oblası. Çuy Eki komandası. Ekinci orundu bağındırgan üçün plajdık futboldu Isıkgöl komandası sıylanar. Öldükler varsızlar mı? Kol çal koştum duruz. Isıkgöl komandası.
командасын шаңды қол соғымен құттықтап, кубок менен сыйласын. Don't stop caring about me now. Walk away, you know how. Don't stop caring about me now. Şаңды! Бәрекелді, сыйлығыңыздар құтты болсын. Gelin mine, orduqdan olmayızdır. Gelizler ortalaşıda orduqdan norma fileli. Gelizler ona tağayın tıqanlar, albatta mana şu ıntımaq, dostluq, bilimlikten albatta 85'lerden mana şu ıntımaqın bekimli üçün albatta Üskül bastan mınaki öpülün qolçalarını çakıralı. Gelin bana geldi. Hurmatlı dostlar, assalamu alaikum. Uşu sözünçe Kırgızstan bardıq аймақтарынан келген досторубузду өзүнчө сыйлап коелу дедик элек. Талас областынан Албаев Авен, Балбаев Марс, Өмүрбеков Максат, Кабылбеков Нурдин, Турусалиев Улук чыгып берсеңер. Жалал Абад облусу Советбек, Урмат, Сузак району Эрниз, Токтогул, Армияс, Алабука, Урмат, Аксы, Аким, Чаткал, Арстан, Жалал-Абад шаары Арзыбек, Ош облусу Алайгүлчө, Жодар, Ноокат, Бакыт Жороев, Чоңалай, Баязов Шуккар, Араван, Рустамбек, Өзгөн, Нурбек, Каракулжа, Ишембек, Карасуут, Жаныш. Аталган жигиттер чыгып берип коесуңар. Нарын облусу Эсеналуулу Нурбек, Бердибаев аты жазбай калыптыр. Кермакунов Азамат, Асеков Мирлан, Шералиев Мунарбек, Өмүрзаков Адилет. Чүй облусу Садабаев Ринат, Медербеков Азат, Асаналиев Бектур, Курманалиев Акыл, Алыпкулов Геберкул, Өмүрбек уулу Мирлан, Абасканов Азамат, Тоголоков Азиз, жана Баткен облусунан Момошов Чыңгыз, Ниязалиев Төлөгөн, Абдиназаров Толкунбек. Жана Османалиев Жаныбек. Жактан келген коноктор жана көлдүктөр эч жакка кетмей жок. Азыр общий команда 3-2, 1 место тапшырылат. Андан кийин сый табакка барабыз. Айтабыз ошондо адресин.
жигиттер, биякта ушул баардык ар бир областтын, райондорунун өкүлдөрү чогулду. Ошо өкүлдөрүнө дагы бир чоң ыраазычылык кылып коелу деп ошо баары азыр келген баары. Ар бир областтын район өкүлдөрү жигиттер. Өзүңүздөр таанисыңар ар бир районду. Анан ушул ынтымак боюнча ушу Жаныбек досубуз бир сөз өзүнүн каалоо тилектерин айтып, дагы жыйынтыктап кетейин деп эле. Кел, Жаныбек досум. Ассаламу алейкум. Достор, кандайсыңар? Маанайыңар кандай бүгүн? Биринчиден, баарыбыздын башыбызды ушул жерге кошуп аткан Аллах Таалага чексиз мактоолор, чексиз шүгүрлөр болсун жигиттер. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга салават саламдар болсун. Бүгүн мынакей баарыбыз ушул жерге баарыбызды көлдүн 1985-жылкы жигиттери бир муштумга биригип, баарыбызды ушул жерге чогултуп, маанайыбызды көтөрүп, кызматтарын кылып, кандай жакшы иштерди, иш-чараларды, спорттук оюндарды уюштуруп беришти жигиттер. Бир кол жаап берип коелу ушул жигиттерге, Алла ыраазы болсун көл. Буларды сурап койгон киши болгон жок. Эртеден бери жүрүшөт, кызмат кылып жүрүшөт, чарчашты. Канча күндөн бери ушунча жигитти ушунча областтан келип ушул жерге чогултуш, бул дагы чоң иш жигиттер. Баарыбызга кааларым жигиттер, ынтымагыбыз бекем болсун жигиттер. Ушу ынтымакты ыдыратпайлы. Көптөгөн суроолор болуп атат, бул ынтымактын максаты эртеңки келечеги кандай деп. Биз мусулмандар баарыбыз кыргыз, бир мамлекет, динибиз бир, мамлекетибиз бир, желегибиз бир, баары бир, бөлүшө турган, талаша турган эчтеке жок. 7 област болуп, ачыгын айтсак ушул күнгө чейин канчалаган бөлүнүүлөр, канчалаган жаман иштер болуп келди жигиттер. Ошол нерселердин баарын биз жоюп, ынтымакта, биримдикте мынакей жигиттер, баарыбыз бириге атабыз, ынтымакка келип атабыз жигиттер. 7 областтан ар биринен амир саптар шайланып атат, ар бир райондон шайланып атат жигиттер. Буюрса биздин иш алдыга койгон максаттарыбыз дагы алдыда жигиттер. Рахмат. Андабесе, жалпы 11 вид спорт боюнча жалпы командыдан уткан 3-чү орунду ээлеген Чүй обласы 5 баласын бериңиздер. Общий командыдан 3-чү орунду ээлеген үчүн Чүй обласы. Сарыган Чүйгө кол чабалар болсун. Общий команды 11 спортчу 2-чи орунду ээлеген үчүн Нарын областынан келген командаларга 5 киши берилди. Нарын областынан эмес, мындан да берилди. Gerek başla, gerek bana, gerek. Gerek bana. Futbolsun, kocaman olsun. Жалпы командалык 11 вид спорт боюнча 1-чи орунду багындырган үчүн Талас областынын командалары Общий команды oyundun Талас областынан
Bayram mutlu olsun dostlar. Жақшылықта да жүр өрелі. Мені 88'simdeki мен 80, мен дағы 85 балам. Той mutlu olsun dostlar, azamattар. 85. Anlamasın jigitler, jaralap koyçu nerseler var. Kuday buyursa 85'lerdi kiyinki dostluk, ıntımak, bilimlik attı. İş çarabız hoş olmasın ötmekçe. Andan keyinki jaralap koyçu nerse Kuday buyursa uşaktan baruz çıkkandan keyin amirlerge aytılıptır. Çolpontanın çıkaverişinde Akbermet restoranı menen Karoydun çıkaverişinde Işıkkol restoranına varıp her çekimizler gitmezden bizden Işıkkol oblosu uyuşturgan siz tabaka kaç verimizden. Akıllı uşaktan tasite bilimge düşsün. Eminna 85'lerge çıkan Akbar Süyünbayev dosuğuzun ırımene tuttumakçı olsun. Rahman olsun. Esinde var mı isteri yani mekteptin tentek balgarı Aldın aldı birge okulan sarındı klastaş kızlardı Bana 85'te çılmaşılık geçti Şandık ömür benim başlaydı Hayır Ceylan, adayım